Kĩharo-inĩ gĩa thukuru wa mũthingi wa Koiler kaunti-inĩ ya Uasin Gishu, atongoria magomanĩte igongona-inĩ igemu rĩa gũcokia ngatho rĩrĩa rĩgeneirwo nĩ mũnini wa president Rigathi ũrĩa wandandũrĩte mũtaratara wa thirikari harĩ gũkinyanĩria cioneki iria merĩire mũingĩ iria ugĩte thirikari nĩ yanjĩtie gũkinyanĩria ta wagĩrithia wa thogora wa bataraitha kũrĩ arĩmi. Mbolea tayari tumepunguza kutoka 6,500 mpaka 3,500. Najua by the time ile imekuja mlikuwa mmepata tayari. Mipango inaendelea ya kwamba tukifika January, kwa sababu ya mvua ile ya long rains, kuwe na mbolea ya kutosha katika sehemu hii. Mũtongoria ũyũ nĩ atũgĩrĩtie thiriti ya hakuhĩ ĩrĩa ĩhandĩte gatagatĩ-inĩ ga thirikari nene na cia kaunti, akiuga thirikari yake na Ruto ĩgũthiĩ na mbere na kũrĩmĩra ũiguano gatagatĩ-inĩ ga thirikari nene na cia kaunti gũkũhũthia ũtambia wa ũtungata kũrĩ mũndũ wothe Kenya handũ ya arũma. Na vile mmemaliza kazi yenu, sasa mtuachie nafasi tumfanyie nyinyi kazi. Na mimi nataka nishukuru sana majamii wote hapa Uasin Gishu. Jama ilipangwa hapa na wanasiasa wakitumia wafanyikazi ya serikali kumwaga makaratasi ati ndio walete vita kati ya Wakikuyu na Wakalenjin ndio kura yetu iharibike. Wakikuyu, Wakalenjin, Wakisii tena mkaruka hiyo mtego mkakaa kwa amani. Asanteni sana. Atongoria arĩa mekinyĩtie igongona-inĩ rĩrĩ nĩ magathĩrĩirie President Ruto kumana na mũtaratara ũrĩa arĩire wa ũtungata wake kũrĩ Akenya, akiuga ũrĩa gũtuĩka kũrarĩ na ngũrani nyingĩ hĩndĩ ya gwetha iturwa nĩ mohanĩire na rĩu nĩ meharĩirie gũtungatĩra mũingĩ, ya kwamba makanisa lazima ifanye kazi pamoja. Mnajua kuna watu ambaye wanakunywa pombe na wale wanafuta sigara. Hawa watu wanashirikiana kukunywa kikombe moja. Hata akiwa na ugonjwa ya TB, wanashirikiana kukunywa kikombe kimoja na mwingine hawezi kuwa mgonjwa. Lakini Wakristo tunataka tubadili tabia, kwamba SDN na Mkatoliki wafanye kazi chini ya Mungu. We manifested as the ordinary Kenyan people that we have the ability to choose our leaders. That Kenya is not for a few. It is for all of us. That is why we are here in Koiler, celebrating a son of Uasin Gishu, a chicken seller, a son of people who are not known. Kĩranĩro-inĩ gĩake kũrĩ mũingĩ wa Uasin Gishu, Gachagua augĩte ihinda rĩtathiangĩte thirikari nĩ ĩkũnina gĩtango kĩa wagi wa taito kĩrĩa gĩkoretwo gĩkĩgũmĩra aikari a mwena ũyũ. Hivyo uvumilivu wenu, ujasiri wenu, ushupavu wenu kwa kuelewa siasa ilikuwa naendelea, mkakataa kuangukia hiyo mtego, ndio ilifanya sisi Mwenyezi Mungu akitusaidia tukafika. Tumepiga hatua kubwa sana kumaliza siasa ya mrengo ya ukabila na siasa ambayo ya kusema mtu yangu, mtu yangu, mtu yangu. Na ndio tukasema tutasimama na ukweli, ili ukweli ukisimama uongo ujitenge. Na mwisho nataka kushukuru TV ya Citizen, Inoro, Chamgei, Mlembe FM, tunataka kuwashukuru. Nataka pia kuwashukuru Susan Mburu na bwana yake wamesimama na sisi. Ngĩribotera Inoro TV, njĩtagwo Julius Karithi wa Munene.